Il-power stations tal-Marsa u ta' Dellimara huma marbutin bi kriterji ambjentali li jistabilixxu l-livelli ta' emissjonijiet li jikkawżaw ħsara ambjentali. Jirriżulta li matul is-sena 2010 dawn il-livelli inqabżu biż-żewġ power stations jitfgħu aktar emissjonijiet milli suppost. Xi ħaġa li ndunat biha l-Korporazzjoni Ena Malta meta suppost tkun il-MEPA li qed tagħmel il-monitoraġġ. Fil-Parlament il-Prim Ministru konferma li kienet l-Ena Malta li infurmat lill-MEPA. Qal li twaqqaf working group biex analizza d-dejta kollha u biex jiġu riveduti il-proċessi li bihom se jsiru rapporti dwar l-emissjonijiet tas-sena 2011. Wieħed jippretendi dal-affarijiet jiġu antiċipati bil-qudiem, speċjalment meta issa se jkollna l-extension tal-power station ta' Dellimara u n-nies xorta jkunu allarmati jekk isiru jafu bl-ħsara ambjentali 6-7 xhur wara li tkun effettivament saret. Allura hemm bżonn azzjoni konkreta u immedjata biex dal-affarijiet nilqgħu għalihom bil-qudiem u bil-multi biss mhux se naslu. Leo Brincat fakkar li kemm il-Korporazzjoni Ena Malta u kemm il-MEPA huma entitajiet governattivi u għalhekk il-Gvern għandu jġorr responsabbiltà temilu.